E tō tarawāhi rua ana te hapori o reo Māori ki te tīpakotanga o Willie Jackson hei māngai mō ngā Māori noho taone ki te mātāwai. No te rā tapu nei, a Willie Jackson ka tohua e numa ki taua tūranga rangatira. Engari e tupu ana te mā nuka i a Waihoroi Shortland, māngai no te poari o whakaata Māori, kai whakarauara o reo Māori anō hoki. Hei tāna kei te pēhi ngā here o te ture reo Māori hou i te kaupapa whakarauara i te reo Māori. Anei te pūrongo a Kereama Wright. E tipu ana ngā mā nuka ki te tūkanga tīpako i ngā māngai mo te mātāwai. Māku e mea atu ki te minita, kia kahana ki te ata titiro me pēhea e nei o ngā rōpu i whai tā rātou tangata. Ko kore tātou mōhio, me nā ngā tāngata ka tohia i raro i tēnei ture. Ko ngā tāngata e tika ana. E tō tarawāhi rua ana te hapori reo Māori me ngā kai tōrangapū Māori ki te tīpakotanga o Willie Jackson e numa ki te mātāwai hei māngai mo ngai Māori noho tāone. Kaore oku raruraru ki te tangata, engari e raruraru oku ki ngā whakaaro o taua tangata me ana ki mai ka hore mātou i te whakae mga iwi matatau noiho ki te reo Māori e kaua e te kaupapa. He mea tīpako a Jackson e John Tamihere te tāhuhuranga pū o Numa, rātau koa Morangi Tūreiti Moxon me tētahi atu. A number of very good nominees were in the mix. The executive committee overseeing this, of course, Billy wasn't part of that process. Ko te raru i a Peter Praone no Aotearoa tuatahi, ko te korenga o ngai Māori noho tāone whānui i whai wāhi ki ngā kōrero mo tō rātou māngai. Mēna kārekau ke i tino tika, kei te awanga nau, kia hinga atu te kaupapa ki te whakaorangia tō tātou reo rangatira. Karei te tino mohe mo te āhuatanga o ngā whakahaere mo Numa, engari pēnei tākua kine mā Numa, anura, anuma e kōrero. Koe rara tēnei ko te mate o te ture. Whakaritea te ture, hei whakaora i te reo, i nāenei ko riro mā te ture here, ngā āhuatanga e pāna ki taua reo. O tia ke te kaumārua tonu ngā māngai e kimi hia ana, kai te hui ngā iwi me ngā rōpū puta noa i te motu ki te kimi hoa mo Willie. Kereama Wright, Te Karere.